ما پخپل لیدلی منا خیر دے الو زنا قسمونه دي ټول دروغ یکو چې تماسه کړي ما قسم رب Apakah dalam dua kali permancang dengan dalilnya? Oh, bisa. Ya kunala ya kheuder me kheuder kunala gulama amara Ya kunala ya kheuder me kheuder kunala gulama amara Ya sakana ore au bagar mailara dar zamanda kunal gulama amara ya bale wada zalim nur me pacha wajni da kunal gulama amada chester getore shilake wata fridina da kunal gulama amada China فخر أغلى كل الغلام ولا مصاري أو فتفويا دبنا كل الغلام يا بعد تمضى والنبي لا خاطر دفار دكون الغلام امدا فدا لا او بجوړ کې ادم ما دكون الغلام امدا باندې Kuna gulama amara ya dunya dakama ya alama yahuda zari gido kuna gulama amara ya dunya Kuna gulama amara ya zaman pewaya ya kuna yang cinta wanita kuna gulama amara zaman pewaya
ونه سلامونه د کونړ غلامه ملا یا فرمان اورورا د چکلوی شي پر خردار شي د کونړ غلامه ملا وروزي کمدار شي زد تشدیدن کوما د کونړ غلامه ملا باډې سمازا یلا را مساد زړه د پار د کونړ غلامه ملا یا دې بچي او د دوستان بیا د ونو د کونړ غلامه